Penbam ke City du lai gol yak Liverpool hak English Premier League belek kai menen mien. Bat ke Manchester City kala kiu sekran ka waar dangene ke Arsenal kran ka Kong. Kejing lekai hak English Premier League menen mien hadu en riu tili kejing kun. Kata ke Chelsea bat ka Wolves, Crystal Palace bat Brighton, Aston Villa bat Bournemouth, Brentford bat Newcastle, nangta ke Nottingham Forest bat ke Leeds United, ka bakadu ke dei ke Man City bat ke Liverpool. Kajing lekai pedeng ke Manchester City bat ke Liverpool. Kalong kajing lekai ke tenan. Hak bak City ke penbam hadu lai gol ya ke Liverpool. Bat lakiu syak kedan ke baar. Katar bakur hadu lai poin bat klayo hadu ar poin hadin kajing job net ya ke Liverpool. Nangta ke Liverpool kana ya kedan ke pra dakat pra poin. Kata kalong markat wisin kajing lekai. Ya gol ke Kong. Namta ke Manchester City latep do Erling Haaland. Hakamnit ke arpu kendai. Ke gol ke baar latep do N Gonzalez. Haswa kun ke kelas step. Nangta ke gol ke bakadu namta ke Manchester City latep do Jedoku. Hakamnit ke bandru pulai. Kajing lekai ke kutno dalai lanon. Erling Haaland. Dak tep sesi gol men. Ki gol baru jengu hakani kesamoy ko menta arjar arpsan ajar penriu klepoy sedu khat sau tili ki gol bat unang bat hi kum utau player wa bundu tam ki gol menta kesamoy hakani ke English Premier League bon baar wi thabun tili gol udai Igor Thiago na klub Brentford tatar pratli ki gol nang tau balai udai Danny Welbeck na klub Brighton and Hove Albion wi thab riu tili ki gol nang ta gigiwe pat kajing lekai menen miet kilong gumne. Haka baka Chelsea ru kelapan bam hadu light ligi gol ya ka Wolves. Nang ta kajing lekai padeng ke Brighton bar ke Crystal Palace kledrono damar jero. Ke Aston Villa kelajop hadu sau gol persya ya ka Bournemouth. Ke klub Brentford kelajop dalai gol lasi gol persya ya ka Newcastle. Nang ta ke klub Nottingham Forest kelajop dalai gol persya ya ka Leeds United. Tepapait ya kami kajing kany poin pan kilong gumne. Ka Arsenal kanang bat ya ka kedan ka Kong. Kata naik khatwe sin kajing lekai. Kelakur arpon riu poin. Kelajop prasin. Kledro arsin. Kelarem tang sisin. Bot sabaar kadai ke City. Haka bak kelajop menen ya ke Liverpool. Kelakani no ya kedan ka baar na klub Chelsea. Kata ada arpoin naik khatwe sin kajing lekai. Teka Chelsea keempat kelawan keran kemalai da arpu poin. Teka klub kawan keran kepasau ke Sunderland klub iyo kat kenai poin. Nang tagi don hadu santli ki tim. Kibayo mar kat pra poin. Henry kisutam no ki average goal. Hakaba ke Tottenham kawan keran kepasan kat pra poin. Aston Villa ru kat pra poin kawan Rio. Nang da bakan nyau ke di Manchester United kana ru kat pra poin. Kau pragade ke Liverpool kat prapoin. Nang ta ke Bournemouth kat prapoin. Ke West Ham ke Crystal Palace kat new poin. Ke kat Way Brighton kat riu poin. Ke kat R ke Brentford kat riu poin. Ke kat lai ke Everton kat san poin. Ke kat sau ke Newcastle kat ar poin. Ke kat san Fulham kat Way poin. Kat riu Leeds United kat Way poin. Ke kat new ke klub Burnley 10 poin. Kat pra West Ham 10 poin. Ke kat kendai Nottingham Forest kendai poin. Nang dak ba arpo kare ke Wolf ar poin. Jingi lekai men sisngi lane kasing satjan. Kilong padeng ke Tottenham persya ya ke Manchester United kledrono damar ar gol. Ke West Ham kelajop ya klub Burnley dalai gol ar gol. Nang ta klub Everton kelajop da ar gol persya ya ke Fulham la jiro. Nang ta kajing lekai padeng ke Arsenal bat ke Sunderland kledrono damar argol. Ti kajing lekai ke penuan haka English Premier League kan salong biang haka arpu artering mentau bunai. Ke klub kabane kun ningkong haka terik kendai ke klub Chelsea persya ya klub Burnley haka pon riu beje jong ketika arpu artering na bombar. Nang ta ke por price teng pan ki klub kabane kun gilong
Hapring ke Liverpool persya ya ke Nottingham Forest. Nang ta klub Bournemouth persya ya klub West Ham. Nang ta ke Wolves persya ya ke Crystal Palace. Nang ta ke Brighton persya ya ke Brentford. Ke Fulham persya ya ke Sunderland. Kajing lekai berkadu ketika arpu artering. Kanlong pring ke klub Manchester City persya ya klub Newcastle. Hagapor katway beje men. Tigumta nangi ap iwi pat kubor kibadai ban kubor sport keleng saudong kepertai kibangan sedang upload hakane ke channel te kumta subscribe ya kane ke channel bapil abani i on upload iwi paru video sport lani kubor sport hakane ke channel tetang ne kublai sibun ya pi baro nges kendupat haki video